Kalumpong Ilekai Sports jong ki khana Skul balatip kong ka district level inter school athletic meet ar hajar arpun riu jong kari Bhoi district kelas Sdang menta kasni arpo ar tarik yayong hakaba uba Orville Masar additional superintendent of police kari Bhoi ulawan pan pli bat penher ya kalama jong kani Kalumpong kapala penyat da ka office jong ka district sports officer ri Bhoi district yakani Kalumpong Ilekai lapan long hamadan NSCA paham sim pat hakani Kalumpong lawan banishim benta hadu saupusan teliki Skul bapher napok ri Bhoi district kabala kot shadu 6000 laispa san phongod ki khana Skul ki banishim benta haki jinga khun bapher bat kani kadai ru kasien ka baningkong bakinong ya shimbenta kinpoi shadu ki hajar ngot hakani Kalumpong Haswaban Sdang kani Kalumpong nakaliang katanat DSO kalapan long yak jing sengap jar ka 10 minit ban Kynmaw Burom ya ka Retina Hanse ka Samla ka balakentiu ya ka Burom jong ka district hakika milik kai sports ka badang syuklat shen na ka jingja accident hakani ka sngi layadan langru da u Narayan Upadhyay IPS ka kong Daisy Marwen coach athletic na ka director of sports jong ka Khhuborjylla u district sports officer ba Bobby L Nongbat kinong hikai lembat kiwe hakini ki laisngi an penlong ya bunjat ki jinga lekai ki bakentup ya ki jinga kop mare haki benta bapher ki jinga kop jump kom ka high jump long jump shot put lembat ka javelin throw pat kiwe All athletes are promised that we shall take part in this district level inter-school athletic meet 2026. Respecting and abiding by the rule we govern them, committing ourselves to a sport in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and honor of our school. Thank you. We will have the oath-taking ceremony, so I now request all the flag bearer to kindly come forward with your flag. We will now have the oath. On behalf of the flag, I declare the sports meet open. All the best, try hard, and give it 100%. Thank you. Skul ngari lepas statements na Shillong, dari kapor banlekai na student, dari kapor habis shong class lakai. Dari bayo banlekai baru sisi shong class sisi ngatai ngakbenda. Ngatai student baru ngatai makiru, lesi video lat nasi bung shong dia baru sisi damyo dakam lichi mengkaitat ngatai the bus ki lights hari ngatai punya student baru. Kita menishim bung dari kabu, kamtam berpinyo banlekai punya student perlok kumiyong i dia suruh hakajing lekai kita binilong fair. Kita benyelong penyelekar dakum ki rules ki an jong ka department ka bagalabo nomor bona piru lese ngasu mundur hi nomor kumiyong isa ngamne ba na preng jong piru bona ki ba tibet bandakai ha haki lidia kamare maybe hakai hakno nuru pi sutoi mata ba department ka state government jungi mata ka yarap ha students ka support my students kamta mata ba kiladan shidan ki national games kadan state games te agwa e biru opinion encourage opinion lekai na kam sim da fi job ne la fi ram ne kam ne le ye ko no kam ka fi le ha jigim da fi le da kam sim da fi le da fi la ko jingmot ba le be ka ba kan wani ka so ka bathian kata di ka discipline ka ba hikai ngi na do dam re la da film discipline ha ka lekai long discipline ya kasi imru long discipline lebha ya marebha number ba nathai do na preng jungki rulese ki ko banya dalang bangi ha police department ngidan kam digi nong mare ki batbet na madar fi me mare kloy tu nong tu la phanlet ka hamjunjan i ko ai fi ba pin kham pe pin pe yang mataru nathai ko biem sai mangala be yem taw nong tu ni ha fit kumangam dasing ang batay ng ay dialogue na shibon yala dia pat ngam la tang kiu two steps at ay kataro pandan kata Burom la kamanhi te makiru kumjuhi na siya sin na di pa join the department jungiru pinapit kamare kata ustad please come long strict ba kamare na ba pikwa papindan na ni bihap karas kuno 3 km 4 km namare kata sim serious ya ka sports chongki na marka ka por ka bastra do ketika por muta por school jung ketika por ka bistrunat do por bapinkan mau baru shijingim he represent man the school ne ku masjid south league schools compare na da if you want top na if you want bottom
tang ba pilai le kai pilai le da kemensian ki organizers na department ru ki berasing sistem man belong ini program kadang dia skiru ki sutana dan pe ikna samla te nga of course ni de na police department ngam ko aro ban bunya shwan shwan ru le kum ta le kum ni khamwan ta si bani batai bi litang iwe ngamon banong number ba nashir ihi bat ki khna junga pasurap ru ki shkem hi ki khna school ki bani askuta claim helmet first of all bani askuta ru Himdei banya angkatan klaim helmet. Nanti matan kita nge yang matan sambil perlu yang matan itu kelung di baklat mana kena untuk accident. Kau nanti kau yang datang bawa lagi taruh itu kita akan step nanti ngasusi bah betul sih bekerja aku tu. Nampak ini lor bekerja aku tu kelung kena sama jungi hamtam ya biru. Boleh sila dah kiadam di penok jumpi bapiannya askuti nena kiri itu lagi bayang basen. Orang ki bakal long dah. Tapi pak krosi ke khat nam tu aku senam te finom barlah hera berktai terus kutiru. Ni ko atang amta jompi mata kapor jompi report ban khekot, por ban lekai, por ban yakmen, por ban long parlok, ban stena lang tu parlok. Tang ba smobha dari di kam bangila pina isi ko news kalaja aku ne kalaja aku tu smobha piru da kam kem na di kam. Ngampua lesem step ru banyak kan swang kita mereka haban kan na bang ngasih dia step ngina nampak step ngasih ini kat tu kan kena samla ki berang di skul ni askuti ngam hagajinya step jona ngalamu dan kem yu de tu singa sepetang number next time itu kena samla berang dan nampak manthaban da sahabat pan hakat sikit kena samla hakat sikit mikpa no da kalau ba susi ke yang ingin ko ana nomor tadi kapor Namanya